Lishani taarifa habari ya hatu ya raisi wa jamhuri Azali Assoumani haonana Ijumainu ihuyo kuhamada ina raisi wa Kongo Manyola Japon ni usuo umshirikiano wa dunia. Rais hashukuria ejika hele jumbiso upande wa mwana walirwa liyao ya maendeleo ya Komoro. Hautajia le Kongo Manyolinu he siasa ya usaidizi wa Tanzania ya maendeleo usoni mwa Komoro. Yirwalie funvu pando wa mwana omva uhusuo ombarikisho ya mihono ya hazi ya himashababi havo yaka inu mengoni mwa mbwana Tanziani na ndo ushashiza hau utoa obure wonsi juu. Narizime hatu ufujari ufanyili wao ye mrumshe ili ye maudu ya he Afrika ikenjema. Hao wadzima garjo ushinda. Inude mada ya taulo haruma wa munano wa he mabibi nambari wa mwando wa he Afrika. Waendelea ho munasaba wa he majadiliano ya afkari ya he tikad ya ka haruma mji wa Yokohama haruma inti ya Japon. Zitanabahilwa uka haruma nukta 35 haruma jana ya huanduashe wahunda nao na zitendwa za peu na wanduashe wa he maraisi wa he Afrika. Wakubalia na hao wadzima ili uendelea ne mbwana ya uzima hatu zitendwa hamadazina. Vanu nantihuncha shi ya maisilamu wajo sherehi o mahawa kislamiani awalul muharram. Honvaunu barnamaji zinji zo upangishiha ili unika suraya ya sherehinu. Ya mufti al-jamhur nguriunishio zaidi. O mahawa kiislamu wa handisa o harima o mwezi wa muharram. Hamade keli yaribo sheria ya hadithi al-imamu at-Tabarani ukaya mtume de ya haba na randise o mahana handise o harma o mwezi wa muharram. Sijaban arigeri watahe o watukufu waho wa isilamu wahema suwanu ontipia hena wanru walo mahala khasande megiamba ontipia wafanye jitihada ya uta o mwezi hauka maudu mwezi mengo miili na shenda ya ho mwezi wa Dhulhajj yabo ekau mwezi one amaudu awal shahr ngego ukaya demfumbili awal ma muharram eka kogone amaudu abungego uka awal shahr demfumraro yabo ekau mwezi one ha maudu arandiso mwezi wa muharram ekeli rifanyao o harima emasiwayanu hamando wa isilamu walohun duniani pia ekeli wafanyao eka mwezi woneha wa ukanso misirini hao botasi baada salati subh wombo Mwenyezi Mungu ekehunu wanusoma yasini na idha waqa na tabaraka wombo Mungu wasomo edua ya he awali sana. Ujumbe wa helejera la dimani ulahiki wa Ijumainu harumale jumela mroju ne muhafidha wa helesiwa langazija madhmundu henda nezento saza marahaba usoni mwa muhafidh banda urenga mwana wa helejera linu ili afanye hazi pamoja naye narishilie mhudi nisitifarwata Sikabjanje ni wenzi ya hoana shewangu noana ili mcharikunde sori bile ugajalia ren siwaswili sisomono sirenge faiza na jafaiza na wasana au kaya nsini ya manamina manamshi yabo wakati ujawa kaya kwezo watukufu likubaliane kaya nsinge lazima yanguse ijuhe nendo wajohi nisando wana manamme na manamshi walungane mkono kwa mkono ribiri tambu zinji yabori ribiri zihisa zibiri abana rangalie bionensi na hiyo kama ujamyunde hasite shanganzo sanganie sonsifia likubaliane kwa wakati ujao ukayarinhime nonensi hena kazi zibiri na mtafadhali lijue kaya wakati wa leo faiza leo jana ngeze za manasini yabona limile faiza sheya isabira zibiri na zingine sidavuni. Upande wa Ismaila Habudu mzee miongoni mwa wazee wa mila wa hedimani harenge mirongozi hauone sauka
imru mshenge na fumvuku la hele bundo lansi abungengwa unatomaya usoni mwae muhafidh nari mushele abeketsikazano habe kuka woimwana mwenza wandu woimwana mwenza wandu nangono abanura kujaona lefungule dzima shabandika ujarema vumba wangadie shanga amino kankadwa bili banu labda wazedwanu pia wajuhurenga dimani ngojwa mchangaju kama benzi zero hambe ukaya izo watungua uonondo ruhame ukaya rangundo wakati muallim azali ya uchungua yamba ukangaranzorende mwendo mndu ajina ichondo wadoka na lelo ngaranza urinike uwazade lefumvwela hao bao nomsomwa hao wajokaba ne duna pange badilao wazade bao ngwarenga uze mamlaka uharime masi wakamine duna kamine basi aja urenge yonde mana waona letengo lilelo kukaya lishime ya haku harimo wazade ili waje wauone bawajibiwa wakalelo ngabo mzade bayarenga usukani wahengazija abongo atikotoze fatia wanao maude kamgwa benze wahunde plasine kamgwa benze basi zo noambia ngabo shujan hakawe mzaje ulindwa shirumbisha wanadamu pia wandi suzijua haukaindi weti mnyumeni wem aswidia edamu yao kajajo kirurende nai edamu yao kajajo kiruyenge mndu edamu yao kajajo kirudu azemba mndu au uzalari mwa damu yitukufu uzalari mwa dahoji tukufu uzalari mwa mji mtukufu hulelwa ni watukufu watu sira ushangiria siti wafubi abengea hamgutwa mauka bora mbandawe ndawe zana zahe teknolojia nyumeni zikusudiwa ya wizara ya hemisafara ni jamhuri ya kinansi ya Shin inu namna ya usaidia ya wizara inu ishinde endese haondozi haziza hao holi hunde madhoma na wahe wizara ngwata hao wandu wa kusudiwa ya zana zinu wazisihe haondo. Salma Tahmidunguru nishio zaidi. Zana zinu za pangiha a ordinateur 10, imprimante 8, ondulori 4 ziharamiwa milioni 8 za mapesa ya shikomori ni jamhuri ya kinansi ya Shin. Umuhimu wa he zana zinu domwinde sonroze hazi za he wizara ya he emisafara ni matembezi ngari informatizeo ya administration ya hatu na uperenize tena ze done za hatu riziwanyise badzimane administration henti kamili na ulemengu kamili. Iyo ndio faida muhimu rujuzi honda ya he material ngesahilisha tena mfanyu hazi haraka ukaya homru sezise text yarudi yazui hazungulie nde alibe mahala itolwa shaze hazitopie ngazo fanyishia harmaze bureau za he minister. Iyo ndio maana kaunga sina furaha zaidi na aminukaya ministeri ya hatu ngaju jibwe mahutaju ya hutajulo en matière d'administration wanumri honda shombo ngabo namna ya ushisiha no ushirumia no ushihifadhi zisifa hizo zondaro ngarjo uzingara ngarjo shirumiando rirudi rishizingarendo rishihifadhi haina shijo menye hambaba hanu ngarjo metele pake no rishilekeze ili zijojo homotsena inshallah. Msaada hamada unu inuti mara ya mwado ya jamhuri ya kinansi ya Shini kwa jaranti usaidi ya ekomori uharuma umva wahe maendeleo. Yemekia Moroni ya ndali ya Jumainu Moroni hafla ya ustakabadhisha wanazioni wahunda wafuzu harmo mtihani wa bakalorea unumwaha zebursu wanazijana 25 do ustakabadhishi wa zebursu zinu ikao 10 ngwa johenda harmazi ntiza bonze ili huendelea na misomo ya hao. Wenjo wa maelezo usule swala linu do harmazi taarifa habari za hatu zijao. Le chama la toma ya Komor lipara watangazaji Jumainu harma majadiliano ya madhmundu uhashirisha wakazi jula humu wanone zetobia zito
ulolana nezemila za Kikomor nana imalizia hatu. Ahmed Abdallah Hussein na Salim Ali Ratiraka, maelezo ya Salma Hamidu. Zenukta za kabaoni uharuma umkonti unu zika ziwashia uharuma utamaduni maisha ni malezi. Umuhimu wa heshamasha toma ya Komor do wana no bure ni malezi mai. Inu namna wajau ya wakurubisha uharuma ya marengwe shwabaha wajau ya wasaidi ya wawasomese ya mihono ya hazi. Ze falki za hatu razi hansi ndo shinda risaidie wa ushababi wende usoni. Mimhudu wanawashe wanawatiti hena mwana ya Redwan Rongombi ni maprisonnier mazababi hamadasi waloho prison ani ukona ikawarwaho hula prison sha wasongordi wareje hula prison weho hasababu kana kwa tushinda wazia zila ndongo zao ngarenda umbio ufanya hazi la sinama avoka na majuji na organization zinjiza hobonze ya ukana washinde waduri saidia ya ukana ekana mrunge na mwana ya Redwan Rongo za tuladhimu shari shinderi mhimilie rishinderi waneneze bwana hata ya hundre haki yahe. Imadhamana wa hili chama la tomaya ya Komor ngwa parao imadhamana wa unti warengeze dhamana za hao ili uhifadhi ya mashababi na zetobia za peu. Misomo hindrini de kusudiwa wanazioni wa markazi ya Saad ibn Muadh ya Mahadi ya Moroni. Le suala linu litongeza watangazaji wa urtesi waendelea na tabhith haruma ya likolinu. Ya hoa ya jana Azhari Maena Salim Ali Ratiraka. Womengu mitsanna waili wanazioni wajanzia haruma madrasa yinu wa mahaunu yambao markazi Saad ibn Muadh ya Moroni Mahad. Inumba wayahe hai al-alamia al-kitabu wa sunna ya Makkah al-Mukarrama. Wao do watoa uzimali zirumishi hao harumali palashulinu. Humrujanziha harume madrasa yinu gebidiyo mwanamume wa maha 12 uhunda maha 15 unomnono ya hifadhi juzo ni uhunda 5 za Qur'ani ya wasuli ya shumbasha siziemu. Nidhamia hatu mbufanya maha miraru yo college ya Kiarabu abun somo ya Qur'ani ya masomo ya dini da tafsiri tajwidi fiqhi hadithi masomo ya Kiarabu ho lugha sharabu hiyo ho la ze maharati ze lugha za uso lugha mawad lughawi yabo hola Kiarabu na Kiislamu usisomesa Kiingereza tena na lugha ya Faransa yo matieri someswa vano jeli kausu somesa informatique. Wanazioni ubakisha hu madrasa hunu harumale panza la maha miraru shawahia na mezimiraru ya uvumuzi haina mwaha. Baada ya hedi nino mhifadhi ya Qur'ani usomesiwa wajau ya lugha ya Kifaransa na ya Kiarabu na informatiki wasina ulipia. Ilikoli aswili nuti prive inu ya wanyasi watabarai fi sabilillah wakausaidia wakawarenge dhamana ya usomesa hema fundi ya wana zioni ya shabana maana zioni ulala banu walibanu wasomea banu sha mahamuso inu wajirimna azma mtiti ulimenguni mungoni mwiho do akaurisaidia wazia kwa turisaidia mbendo hula watoto shabo ngari kazanao ni namna nsipia abaha dhamana hii mwana ngusomu na mtango rusumu ya hesha ula shamwaha wasaidie shaula bah sha mafundi na ndini tujura hai angone dhamana ha haruma markazi yinu ngabo biblioteki ya usahilisha imisomo wanazioni wanu wotsabu hampira wa mlu wafanya na sport za saya ya hoa na juma وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من Bayuka baadhi ya wahuzaji wauzao ya maduhuli ya shahula ya rumilwao haina usiku zebei ngazipandao haina usiku husha hazinu warenge azma ya ubeha warumishi wa hao harumaye maluka ili utunda zebei haina utustehi ya hundane neze hukma za ladhimu hau amini dhamana mzima wa wizara inu narumishili.
rehanzari constate rejihundu kaya abaha wanrwa jipermete ngwa huzao eheli waona masulaha surtout zinu shinu shahula kwa ngo rumia hana usiku. Donc rirengeze mesure ukaya bana baha holiho de constitution ya mimeni haja eze services hizo zitsanganyia ani reharmonize baina nzuani na ngazija et puis na mwali kabati service ya union kabati service ya mjichengo sha wanronti pia bangari fanya uhazi wazim. Donc ya ministeri irenge ze kanuni rangu jana ya ukaya ngwasisa wanro pareni wasisomo zindoni wa kontrole ezebei wakao ngazirumishi hao irengeze disposition hizo ya ukaya ngelazimu recontrole zebei ngasi juma ujishangaza ukaya harma emajia ya o mineral wanruwa ka u importe hama kristal yo ikawula rangu Dubai hata ujahunu ikahuzwa 3000 lelo ngarishangaya ukaya eze produizo ngazifanywa banu emaji yayo ngafanywa banu salsabila huri aden huria wanronti pia ngazifanywa banu rijaru nduke beinda ila wiyo 3000 francs. Donc ngasino shangavu mndugu tu importe na banizo ministra par exemple banu juzi ukaya awandu kwa twelewa hoka finge la orangu japanta ijahunu jahuzwa 1000 francs shay banu ezilo haruma ibari yatu ngeuza 3000. Donc ukartsu elewa harman donc urikau urengesha bayin ishinu rijeri riatire attention ukaya haina mndu kanatso jua yahuze heli anzao ezabilinga ranzora mbi wandu bokori wa rumu wafanye hazi hiyo na wafanye ye hazi namna ya lazimu karende rundu kaya wandu wa ruma ngwaruditse na ngwazinawo ufanya nduguza corruption ngarjore ngaze mesure yabore mndu yafanye corruption re mndu boko hapuse mndu yafanye ministeri ngajore ngaze mesure za lazimu ukaya mono juzi riwono ukaya huduani ngabo mndu yafanya corruption yabo raola importateur yafanya corruption on sanction yode namna batu si ministeri rijoju suscrive arme politiki. Usikini ureme yao wananchi wa Komoro waswili daraja ya nukta 36 haruma jana na wandu wakoza au hakundu ushababi walihonde mudiri wa hensid hoshinda wandu washashize daraja inu dehika wandu watungu mihono ya hazi haruma ledima nemiva ya saya narumushiri hoshidari sejondo wa munguzo usikini denongo ya hazi ikarto fanyaka eteni hona hatuwa ilazima wave jipo ya blue na ho ilo njeo rambeka engoyo ilazima isonywa honu Komoro yabo ntujwe kama usheleo mjombatu mabutiki aonda fanya seise yabo rujo kreo na entreprise hilo dufanya ezengo hizo yabo la mru ho mjini wala ngarejize wala wana couturier wana mazeza kama couturier wana kama matailleur yabo la mdeza hangulo ho mjini kasonye mna gauni ngondo mnaraljana yabo ngushindwa hundu maendo hali mfano wendo jina habayar jar hundu arma holela ezinyama kana kushare lele mbe kainga nzula panyinji na sikatina mahala waenda sha ezenkuhu ayirushinda yartoshindwa ni Marquez na wakati wa hema mersa wakabana Marquez akaushinda Elisa ile jeshi la armanku akaulima hula ila itsunzu donga nione kani ekarshindi ngari importe warma 15000 tonnes za mabawa cuisi na design. Donc hiyo enongo mapesa orive ho Afrique du Sud rive ho Brazil ordushia rifanye zenongozo rifanye ba ritongo hazini ya produire un kuyo ani abaye no muzo tsunga kano problem eka abaye vacances wa no mashul ngasina problem parce que harmatsum harma mashul si wanza shila shaula shashkomor ani majimbi batse ne abanga datari recommandé jimbi Dar es Salaam jimbi ndawi bushin shaiyo nariangalie wala wanashu hatu hawala wajumba hatu même les jeunes on doit encourager ya henda harma ye eledima parce que mimi ama ile bavuna puha rango generation babangu hafa baizi unga baizi bakiao katsulimwa haruma mva wasaya Ahmed Juma hadhukuru yeziandikia naoni magendo haruma za idara za hazi za serikali na mushili
ngabonongoro kala ngarjuhandisa yido wana ezongozi do shinda rizie ho mapesa hoka jao ya mhononi honda jao kayo diankurajo winji yahe magendo yao shekar jarambeka ni holiba mbanongo ya douane hao holiba impôt il faut un chèque haba haino ila entreprise ya libe impôt rishili oneka aninde mapesa nguha ani harmezi sabu zafanya ngarujwe mapesa watoa ewa inde enda ozempo ya inde mapesa ya liba wana esayo ngarujwe dondare rebonguza hambabe parce que esayo elu hakimanga ngarujoka mapesa nwangu handa ya njanda ya fanya hindi shekari tugane mapesa ya mhononi ai kawujobira hatori zinji kana ushidari wane ndongo tarehe 2 waswili tarehe 19 ya ut zaidi ya zinyama ziwizili zihunda na ni machancho ya homwanono wade uzingarao ya zinyama yani fievre afteuse halugha ya Kifaransa harmale siwa la mwali zinu tartibu za homtinio baho wade unu utishumpie ezinyama za baki na rishilie maelezo zaidi. Harwa machancho ya heho mwali rifanyi jitihadi hahulimito wadonu sujawangia masiwa ya sali ya wadonu kaparuhana na hoho mwaliri hifadhi ekonomia hensi babo hoho mwaliri ribiri pie miji hahufanya ya machancho yani yezimbuzi zinyombe na magonzi rifanya machancho yani harwa ishisiwa kamil rishindiri chancha nyombe 1000 mbuzi 7,000 na magonzi 300 falikia handa deho kamba yani nyamashika mbasha shwade silawe mwiji shanda harwa mwiji ya bili izi nyama za vaksinu wa mweli silawe mwali za ndanzwani au ngazija tampaka rifanye vaccination ya bili kombe tondisa mwezi wa September wadonu na hatwar horwo mwanadamu makatika ombe ekonomia hahe yani ekonomia eleveri ingamia babo yota mawade yangina nacho mungia bene kamba yanu ishinyama shisiko wade kasina hatwari mbashtiani chotumpia au mwanadamu harwa hensira buzide hifadhi ekonomia ensimana ngamjuao ngamuonao ikomba ensi yorenga tongoza patana madzia nyama yozirenga nyengi mwenze babo renga na mweli babo ekonomia hensi itobasauha ekonomia eleveri babo itobasauha jao. Hema dainu lurkaza ukifu ya taarifa habari ya hema siwianu na singa rimbushiriao ni barnamaji njema na mwiso wa mfumo wa khair. Ahsantum.